Yi-program eyenziwa nguhulumende wase-United Kingdom. Uhlelo lolu lunika amathuba kunzalo yaseZimbabwe ukuthi bayetaditsha imfundo ephakemeyo okomnyaka owodwa ema-university atshiyeneyo kwele UK. Mina ngaba lenhlanhla ukuyaqeqetsha khonale ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngisenza i-masters. I-Chevening isekela labo abafuna ukuyakwenza i-masters. Akukhethelekile ukuthi ufuna ukutaditsha kuyiphi i-field, uyazikhethela. Phose uyenza kwamasiko njengami, phose ufuna ukuyafunda ezempilakahle, uyazikhethela ngokuthi wena ufunani. Kuya-aplayelwa minyaka yonke nje jikelele. Njengakathesi ama-applications sevuliwe, azavala umnyaka ususiyaphela, bakhethe, then o-aplaye ngomnyaka ka-2020 uzaqala izifundo zakhe ngomnyaka ka-2021. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukuba yingxenye yalolu hlelo? Luhlelo olulohlonzi kakhulu. Kuvamile ukuthi labo abadlula kulolu hlelo babe lokuhlonipheka okuthile ezigabeni. Ngakho mina njengomuntu osesebenze kwezamasiko kwesikhathi eside, ngakubona kubalulekile ukuthi phoze kangizame lami ukwenzela ukuthi ngiqinise isisindo engilaso njengengcwethi ekuqeqetsheni kwezamasiko. So kwangincedisa kakhulu ukuthi lami ngithi hayi nxa kuhlangana labo abaqeqetshileyo kwezamasiko lami ngisukumele phezulu. Uhlelo lolu lukusize kanjani njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe? Ngenza i-Chevening ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngathi ngiphenduke eZimbabwe. Kwasokusenzakala ukuthi kwaba le vacancy e-National Gallery yakoBulawayo. Kuyumbono wami ukuthi okwangenza ngagcina lami sengiwuphiwe lowo msebenzi kwakungenxa ye-Chevening. I-masters engasengilawe e-Culture, Policy and Management mbona yiyo eyangenza ngaba lethuba elingcono kulabanye engangincintisa labo ukuthi kube ngiphiwe isikhundla sokuba ngu-Regional Director we-National Gallery in Bulawayo. Hayi siyakuzwa Mnumzana Nyathi, gqiba ingxoxo yethu ngokuchasisela uZulu ukuthi abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo ngomnyaka ka-2021 kusiyafika umnyaka ka-2022 kumele bayenzeni? I-Chevening isivulile ama-applications for labo abafuna ukufunda ngomnyaka ka-2021 kusiya ku-2022. Ngakho inzalo yaseZimbabwe ifisa ukuthi apply ngabahambe ku-internet bayegoogla ukuthi Chevening scholarship, bazayibona i-application form yangikhona ku-applywa ebulenjini. I-application yangikhona ilembuzo nje emine ekhangela kakhulu mayelana ngobukhokheli bakho, indlela osebenzelana labanye, izifiso zakho ngecareer yakho kusiya phambili leminye imibuzo etshiyeneyo. So kubalulekile ukuthi uqale uyebala ubone lokhu abakufunayo esingakuthi eligibility criteria. Ungazibona ungani lawe uyakusuthisa lokhu abakufunayo, usongazama lawe u-apply. Sithanda ukubonga uMnumzana Butholezwi Khosi Nyathi ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.